интернет ба ҷузъи муҳими зиндагии муосир табдил ёфтааст. ҳатто кӯдакон майли зиёд ба бозиҳои интернетиву шабакаҳои иҷтимоӣ доранд. салом бинандагони азиз, ин барномаи назаре ба зиндагӣ аст. мехоҳем аз таъсири интернет ба зеҳну равони насли наврас бо мутахассисон суҳбат намоем. моро пайгирӣ кунед. البته امروزها همین تاثیر اینترنت به ذهن روانی کودک خیلی هم کلان است. کودکان ما از سامانه‌های اجتماعی از اینترنت ها خیلی هم زیاد استفاده برده ایستادند که این پیش از همه به حالت روانی آنها تاثیر می‌رساند و روند معرفتی آنها تاثیر می‌رساند که خاطره آنها سست گشته ایستاده است، آنها عصبی شده ایستادند و ذخیره لغوی آنها خیلی هم کند شده ایستاده است. مادرهای زیاد مراجعت میکنند که کودک من عصبی است. این همه از همین تاثیر شبکه‌های اجتماعی یعنی اینترنت ها می باشد که آنها خیلی هم وقت زیادی خود را در همین شبکه‌های اجتماعی میگذرانند. در وقتش یعنی که خواب نمیروند، رژه روزی آنها ویران میشد. وقتی که رژه روزی آنها ویران شد، البته در روند درس خود را درست اداره کرده نمیتوانند. پریشانی دقت دیده می شود که درس را آنها پر از خود کرده نمی توانند. از معیار بسیار استفاده بردن تلفن های موبیلی، گادجت ها، بسیار نشستن در پیش تلویزورها البته به قوه بصیره تاثیر خود را می رساند. برای آنکه چقدر ما وقت خود را بسیارتر در مسافه نزدیک وقتی خود را گذرانیم، همین قدر چشم ما عادت می کند فقط نگاه کردن در مسافه نزدیک. همین استفاده اینترنت و جمع کردن معلومات ها نیز امروز معمای روز به تبدیل یافته است. برای آنکه اینترنت به ما هم ضرر میرساند و هم فایده هم دارد. فایدهش از سبب آنکه آن چیزی که ما نمیدانیم دسترسی ما نیست، ما آن را از اون جمع کرده اینفورماسیون جمع کرده میتوانیم. لیکن زیان آن در آن است که همه آن معلومات هایی که در اینترنت است به همه آن باور کردن جایز نیست. برای گرفتن معلومات به شبکه‌های اجتماعی مراجعت کرده میتوانند دیگر معلومات ها را نیز دسترس کنند. این معلومات های غیر اخلاقی، معلومات هایی که حسی بدبینی را به آنها وای میکند، ضرر آور، بسیار این چیزها موجود است در جمعیت ما. برای همین هم من نمیخواهم که طلبه های من یعنی خوانندگان من از همین شبکه های اجتماعی بسیار استفاده برند. یعنی استفاده برای آن هم یک مدنیتی به خود خاص را دارد. به چشم می رسد که همین از بی‌نظارتی پدر و مادر کودکان ما شب‌های دراز، ساعت‌های دراز به همین تلفن‌های موبیلی وقت خود را می‌گذرانند. بعضی کودک‌های به نظر می‌رسند که تا 10 شب، 2 شب، 3 شب چیکار می‌کنند؟ به تلفن‌های موبیلی را استفاده می‌برند و 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت خواب می‌روند. البته به همین 1 ساعت، 2 ساعت خواب رفتگی آنها معنی سری آنها دم نمی‌گیرد و به حالت‌های چی گرفته بیارد؟ به حالت‌های کودکان ما اگریسیو میشوند که خود را اداره کرده نمیتوانند، دائما عصبی هستند. همه آن معلومات هایی که در این شبکه هست به
вай анъанаи урфу одату арзишҳои миллии мова рост намеояд, дуруст нест. Акнун вақте ки хонанда ба ҳамин медарояд, ба шабакаи иҷтимоӣ медарояду дигар маълумотҳое ки ба маданияти мо хос нест, он ки ошно мешавад, вай метавонад ҳамон ба пайравӣ кунад. Барои ҳамин ҳам мо зарари шабакаҳои иҷтимоиро албатта дар дарсҳо, дар соатҳои тарбиявӣ, дар маҷлисҳои ҳатто умумии мактабӣ, маҷлисҳои умуммактабии падару модарон биям, ана ҳамин зарари телефон, зарари шабакаҳои интернетиро албатта мефаҳманд. бо як гурӯҳ занҳо истиқоматкунандагони маҳаллаи 33 суҳбат кардем. оид ба мавзӯи барнома ибрози назар карданд ва гуфтанд ба фарзандон истифодаи телефони мобилиро манъ карданд. кӯдаконро бо дигар машғулиятҳо овора намуда ҳам саломатии равонӣ ва ҳам ҷисмии онҳоро ҳифз мекунанд. дар оилаи мо масъалаи телефони мобилӣ сал сахттар аст. мо наметим дастошон ба, чунки ҳамаи фарзандое ки ҳозир телефон доранд аз мактаб сал дур шудагӣ беэҳтиётӣ мекунанд, ҳушодошон ҳамин тиктикова мебуравад, бисёртар телефон бозӣ мекунанд. мо як соати муайян метим. имрӯз ҳамин хел ҳаёт пешрафта истодааст. прогресс хеле зиёд аст ки имрӯз бе телефон ягон кас кор карда наметавонад, ягонта корамо пешрафта наметавонад. барои ҳамин ҳам маҷбур ҳастем ки аз ин истифода барем, лекин маданияти истифодабарӣ онро риоя мекунем. албатта анами меъёри истифодабарӣ ҳам интернет, ҳам телефонро дуруст ҳамон дистанция мегӯяд ку яъне ваяша нигоҳ дорам. агар сину солро гирем, то 2 солагӣ кӯдакон майнаи сари онҳо, психикаи онҳо бо суръати тез хеле ҳам инкишоф меёбад, яъне 3 маротиба зиёд инкишоф меёбад ки дар ин маврид мо ба онҳо ана ҳамин истифодаи телефонҳои мобилӣ ё ин ки шабакаҳои иҷтимоӣ умуман истифодабарии онҳо қатъиян манъ аст. 1 солагӣ то 3 солагӣ чарогӯяк мешаванд ба воситаи ҳамин чаро гуфтан, яъне ки дар бораи бисёр чизҳо донистан мехоҳанд. падару модарон дар ана ҳамин маврид ба кӯдакони худ аҳамияти ҷиддӣ дода истода, аз телефонҳои мобилӣ дур карда истода, ба ҳар як саволҳои онҳо посухҳои мушаххасро бояд диҳанд. назорат карда меистам да телефони мобилӣ ки бисёртар авора нашавад. ако инҳо писарбачки ҳай бо хавотир мешиде, ако ҳар хел мебинад роҳҳои ҳар хеле мебинад, ҳамин назорати худам кеди телефоношон ҳай нест, не барои куҷонда чокиди омади фаҳмида истодан. баъзе хонандагон аз роҳи дур мебиён, мо барои худашон, барои амнияти худашон, барои алоқа бо волидайн телефони мобилӣ доранд, омада ба ҳамин муовини директор оварда меспоранд. дар вақте ки дарс ба охир мерасад, гурӯҳ мераванд. вақте ки даромадгоҳи мактаба медоранд, мо аз онҳо талаб карда мегирем. бачаҳо фаҳмонда истодаем ки зарари телефон аз фоидааш дида зарараш зиёдтар аст. аз меъёр бисёр истифода бурдани телефонҳои мобилӣ, гаджетҳо, планшетҳо албатта таъсири худро ба қувваи босира оварда мерасонад. барои он ки чӣ қадар мо вақти худро бисёртар дар сари компютер, дар назди телевизор ё бо истифодаи телефонҳои мобилӣ вақти худро бисёр сарф мекунем, оҳиста оҳиста ин ба хирачашмӣ оварда мерасонад.
қадар онҳо сари вақт мушоҳида мекунанд ки дар кӯдаки худ хирачашмӣ аломатҳои хирачашмӣ пайдо мекунанду сари вақт агар бо табибони чашм агар муроҷиат кунанд мо сари вақт ёрии худро расонем агар он пурра муолиҷа карда мешавад. Лекин баъзи волидайнҳо ҳаянд ки мебинанд ки фарзанди онҳо ҷудоям аз меъёр бисёр дар назди телевизор мешинад ё наздик дар масофаи наздик рафта мешинанд онҳо аҳамият наметиҳанд ҳамто фикр мекунанд ки ин кӯдак айсоби ки бо диққат телевизора бинам гуфта наздик мешинад лекин инҳо аҳамият наметиҳанд. баъзе мешавад ки кӯдак маҷбур он дар масофаи дурро намебинад маҷбур рафта дар масофаи наздиктар ба телевизор мешинанд ин кӯдакон гирифтори наздикбинӣ мешаванд. таъсири телефонҳои мобилӣ кӯдакони мо вақте ки канораҷӯй мешаванд аз одамҳон аз ҷамъият дур мешаванд онҳо намехоҳанд ки ба ягон ҷо раванд намехоҳанд ки дар доираи дӯстон бошанд намехоҳанд ки дар амин доираи оила бошанд танҳо мехоҳанд дар хонаи алоҳида дар анаҳамин телефонҳои мобилӣ худ бошанд рангошон зард таги анаҳамин пӯсташон зард мешавад аз иштиҳо ҳатто мемонанд баъзе кӯдакҳо анамин боз ба чашм мерасад аз мушоҳидаҳо мегӯем ки рӯзҳои дароз анамин соатҳо чи хӯрока намехӯранд ба анамин телефонҳои худ овора шуда ҳатто гушнагии худро чи эҳсос намекунанд. албатта назорати қатъии волидайн боз анамин волидайнони мо имрӯз ба корҳои худ овора ҳастанду анамин ба тарбияи ба анамин назорати кӯдакро аз дур мондан не мо ба онҳо дар чӣ кор бошем ҳам албатта назорат кунем. 1 соат 2 соат таҳти назорати худомо бозӣ мекунад монда мешавад бо гашта телефона метиҳад. кадом бозиҳоро медонед? бисёртар ҳамин масъалаи ҳисобу китоби математикӣ аниҳо ани писарчаҳо бошад манин бетману чӣ хеле ки мегӯянд вай бозиҳои писарона ани духтарчаҳо кам сурдоя гӯш мекунанд иҳо ҳар хел тиктокҳои тамошо мекунанд масъалаи дӯхтан сохтан масъалаи пухтан анимаҳои бисёртар тамошо мекунанд. мо онҳоро пурра аз интернет аз шабакаҳои иҷтимоӣ дур карда наметавонем пеш аз ҳама ва барои бартараф кардан истим мо метавонем онҳоро бо машғулиятҳои дӯстдошта ба анаҳамин кашидани расмҳо хондани китобҳо бисёртар машғул кунем. телефони мобилӣ ман дастошомо наметиҳам гапа росташ ман наметиҳам ди падару модараш ман ба монда рафтиги падару модарай расиянда тарбия мананда телефон ба өчини неварои ман чунки ман намемонам яхе телефон бозӣ аввал мебиёд дарсотоно кунитон баъд сони бери меброитон соат ташки мана ҳама ваям соат ташки ди ҳамана ҳозир омад ҳамон телефон бозиш ба телефон қабдиш хез бачам гӯм хеста дар омад ҳа хуб шудааст гуфта гапама ягон бор намегаронад. бо сухани хуш албатта сухани хуш ба мор ахонаш баромадааст мо ки бачаҳои ҷанг мекунем инҳо бадтар мекунад ҳамба фақат гапи нағз бачам биё ҳамина кун сони ина фақат ки ҳамин меҳрубонӣ кати мо кора пеш мебарем. ҳаваси онҳоро қобилияти онҳоро ба кадом анаҳамин самт ба кадом ихтисос ба кадом машғулият ба кадом анаҳамин намуди спорт мегӯем варзиш ҳавас доранд мо анаҳамин ба нигоҳ карда истода онҳоро агар равона мекардем хеле хуб мешуд. онҳо боз дар як рӯз кӯдакони мо метавонанд давоми 1 соат истифода баранд ин хеле ҳам меъёр буд лекин кӯдакони 5-6 соат истифода бурда истоданд ки ин хеле ҳам ташвишовар мебошад. телефони дасти майдача 1 солу невай бачача мемонанд корошона када мегардам ай бачача хом мерад мехезад сони чишми бача надидос гуфта духтур ба гро меранд вая духтур мегӯянд ки телефон бозӣ накунад телевизор набинад гуфта духтур вай мекунад. вақте ки дур ба нигоҳ мекунад мушкилӣ мекашаду чашмашро хиратар мекунад ё зӯр мезанад ки ман нақстар бинам гуфта. миҷазадани зиёд ҳам як аломатҳои мондашавӣ ё яъне мо мегӯем тарангшавии мушаки аккомодатсионӣ мегӯем
вақте ки кӯдак бисёр ба телефон нигоҳ мекунад ё бисёр вақти худро дар сари планшет гаджетҳо мегузаронад, мушакҳои чашм монда мешаванд, хаста мешаванду ба намихи аломатҳо оварда мерасонанд. масъалаи хеле чуқур. имрӯз худи падару модарон вақте ки маҷлис мегузаронем омада аз болои фарзандашон шикоят мекунанд ки кай ман бедор нашам, фарзандам телефон бозӣ карда шидааст дар ҷойги хобаш. мо омада мегӯем мо ҳамина ҳама ҷиҳаташа, ҳам аз ҷиҳати саломатӣ, ҳам аз ҷиҳати тараққиёти шуъур, тараққиёти забон, ё ки ҳамин фарзандони хурдсолба додан ин чихел зарари калон, мо ҳамина ҳама тарафи зарари телефону шабакаҳои интернетию ҳама ин чизҳои мо мефаҳмонем албатта. якумаш беназорати падару модар, дуюмаш вақте ки 1 соат 2 соат хом мерад кӯдакони мо, аллакай майнаи сари онҳо хеле ҳам монда. Бояд кӯдакон аз соати амин 10 шаб то 2 шаб 3 шаба майнаи сари онҳо ба пуррагӣ дам гирад. дашан телефон гӯшанда вай ализе наушник ҳамон ки хобаш будемона вай охи касал мешад ва гӯшбиам зиёнаша мини сарбиам зиёнаша амба дакор не анамба а телефон дур куна соаташ китиян мултаракак дарс ба вай кунан 8 соат 9 соат инсон бояд ки дам гифт наштакор, организми инсон дам гифт наштакор аз ҷумла майнаи сар. вақте ки имрӯз бачаҳои мо то нисфи шаб бо телефон бозӣ мекунад, ҳашба мактаб омда наштакор, падару модар бедор мекунад мактаб рав гуфта, вақте ки 3 соат 4 соат хоб мерад бача дам намегирад, инчунин майнаи сарашам дам намегирад. вақте ки вай дам намегирад мактаба меояд дарсро низ аз худ куда наметонад, албатта рангаш зард мешавад, ҳолаташ бад, чишмаш пури об, яъне чишмош монда шудагӣ, чашмаш монда шудагӣ, умуман организм дам гифтагӣ не. албатта ин ба инкишофи хонанда, ба инкишофи кӯдакон албатта зарари хеле калон дорад. баъд аз истифодаи телефони мобилӣ онҳо бояд машқҳои барои чашмро иҷро карданашон дар кор ки ҳамин мушакҳои чишм таранг нашаванд, хаста нашаванд. 2 сола 3 сола фақат бо телефон алда мешаванду халос. ҳамин қадар мо волидайно мефаҳмонем ки ҳамин синду солба мо чашмони кӯдаконро эҳтиёт кардани мо дар кор. акун ҳозир кӯдакон бисёриҳошон аз синни уже то мактабӣ бисёр истифода мебаранд телефонҳои мобилӣ. барои ҳамин наздикбинии мактабӣ мегӯем ё школьная близорукость зиёд шуда рафта истодааст. имрӯзҳо боз волидайни мо ана ҳамин дар иҷрои ин ё он масъала ё ин ки дар иҷрои вазифаи хонагии кӯдакашон роҳи осонро чикор мекунанд? дараб дар ҷустуҷӯ ҳастанд. дараб мо мегирем телефони мобилии худро ба кӯдакон медиҳем ки онҳо вазифаи хонагиро чикор кунанд, иҷро намоянд. ин албатта нодуруст аст. мо метавонем волидайнон ана ҳамин бо кӯдаки худ ҳамроҳ шуда истода аз телефонҳои мобилӣ мо худ маълумот гирифта ба кӯдакони худ чикор кунем, маълумотро мо диҳем, на онҳо аз телефонҳои мобилӣ истифода баранд. наметиям да дод бимегӯем, гӯем вай намекунад, намегирад, ҳамна гӯш мекунад гапомова. худам мешидам, интернетчи кушоду медодам, дарси нафаҳмидагиша маълимаш ба телефон мекардим, маълимаш фалон саҳифаҳанда мегуфта, ҳамун мекардим. ҳар якта корам вақту соаташ кади телефонам мисол вақту соаташ кади додан дакор. агар бай бача яхе телефон ки авор шавад ва авай бача падару модар меҳрай дур мешад, анамбу телефонро мил додан даконе фарзанба аммо гапаи падару модар гӯш кунад бача пеш мемерад. не ман телефон гӯдига ва бача ояндаш несте, анамбу телефон киди мил додан даконе фарзан. ҳозир телефони худотон достон ки ҳар хел қилиқо, ҳар хел манин баҳои ганда буромдаги ин хела киди вай намешади, анамбу дур карданда аз телефон бача ки китоб чӣ қадар хонад ҳамон қадар фоидаи худаш. оянда ман мехонам гӯдагар китоб хонданаш дакор, амба телефон киди не.
بینید حاضر البته این همین خاطرهای ما تلفن ها سوست کرد ایستاده، چون که هوش خیال ما دایم در تلفن. بعضی حالت های می شود که مادر در گوش با تلفن ایستادند و لیکن تلفنی من در جا گفته در جستجوی تلفن هستند. این هم شباهت می دهد از همین سستی خاطری آنها می باشد، یعنی که همین تاثیری منفی شبکه‌های اجتماعی می باشد. تلفن که دیگه میزنن شوشون بچه‌ند نه تلفن انده و این خلا که دی اول یا بچه نگاه کنن یا تلفن. هم با دکانی همون قدر بچه تربیه کنن، بچه و پدر و مادر تربیهش که نقض میشه. این آچی بیوش کردی تلفن کردی نه تلفن وقت و ساعتش کردی کار کردن موندیم های تلفن نمو کار نمیفهمیم درست. یکم پدر و مادر اگر فرزند آمنه تلفن کنه گام میزنه هم تو نه پدر و مادر زیبا دادگی تلفن من نگیر بچم تلفن کردی بازی کن کردی ندیه فقط همین کاری راه راست کردی رود بچه گفتی پدر و مادر که ناز میشه و تلفن ساعت داده موند و بچه میشد نمیشد. حرکت کنید تلفن های موبیلی نه تلفن های سنسوری نه تلفن های عادی تهید. به تلفن اگر شما امنیتی فرزندتون تامین نتونید یا که کجا رفته است شما فهمیده نتونید البته تلفن های سنسوری نه تلفن های امین عادی رو تیان که با خبر شوند در کجا. البته فرزند رو امروز اگر ما نظارت نکنیم ما فرزند میتونه به هر راه چون که وها حالی شعورش کامل نیست هر خیل راه برفتنش ممکن. بسیاری مادرانی هستند که هیچی فرزندم به فرقش چی میگن نه خلا کردن ممکن نه حرکت کنن که همه میخواد همه کدلش میخواد دخترو میخواد تلفن‌های کلانی زیبا داشته باشن پسرکو هم تو دیگر لیکن حاضر به تا وقتی که مکتب تمام میکنن حرکت کنن کمتر تلفنی موبیلی کار کنن. این همش تحت نظارت پدر و مادر سختتر استاد پدر استاد کند اگر این کار نمیشد. هم التماس میکردم والدین عزیز پدر و مادران مهربان حرکت کنید اون فرزندتون با کمتر تلفنی موبیلی تیتون دورنش به درآمد پروورک کرده استن چون که در این تلفن همه نمودی گپ و کار هست. حرکت میکنیم انمین که فرزندمای رای راست به هدایت میکنیم. از طرف والدین نظارت جدی امروز دیده نمیشد. والدینانی که باز به چشم میرسند آنها برای آرام نشستن کودک خود به آنها تلفن‌های موبیل رو با خواهش خود میدهند. انمی کودکانی ما آرام شند در دوام 1 ساعت 2 ساعت شد گفته تلفن‌های موبیل رو چیکار میکنند انعام مینمایند به کودکانی خود که البته این همه مناسبت نادرستی رفتار نادرستی والدین نیز می باشد. خواننده ها وقتی که صنفای بالایی میشن به یکدیگر تقلید میکنن. تقلید کرده بین خوانندگان رقابت پیدا میشه. رقابت از اون کیم تلفنی موبیلش از اون کیم زیادتر نخستر خوبتر نوتر قیمتتر انمخی رقابت زیاد است. این رقابتی که همین مسئله میشه این آینده نیکبه نمیبرد یگون تا بچه یگون تا خواننده همین رقابت زیانش بدگیشه ما باید که جمعیت به فهمانده دادن ما دکار. کودکان ما البته به پدر و مادر خود پیش از همه تقلید میکنن. ما خود به کودکانمان نمونه عبرت باشیم. پدرهای به نظر میرسن که از کار می آیند و خوراکشان را استعمال میکنند و به همین استفاده تلفن یعنی چشمشان را از تلفن نمیکنند فقط ساعت ها به تلفنی موبیلی آواره میشوند. ما اول پدر و مادر خود نمونه عبرت باشیم به کودکان ما. اول ما خود را اصلاح کنیم خود را انکنون از همون چیزها دور کنیم ثانی کودکان خود را دور کرده میتوانیم. مشهود کو شنیدم که تلفن افتابوس بشنیدم که تلفن یا شایم همه از تلفن پیش تلفن بود می دوره ما مکتب میخوندگینده این خیلی خونه بود حوزی همه یاشو بچه چوی میدان دیم تلفن شایدی حوزی همون تلفن سالی پدر و مادر از تلفن دور کنن فرزنداشونه اگر خواهند که نقشه دور کنن.
вақте ки мо бо кӯдакони худ дар як ҷо шишта китоб мехонем, мутолиа мекунему, дарс мекунем, онҳо аз ин аз мо қувва мегиранд. ана ҳамин бо яке аз вобасташавии онҳо ба телефонҳои мобилӣ аз нарасидани диққати меҳру муҳаббати волидайн мебошад ки мо имрӯз вақти худро асосан ба анамин кӯдакони худ ҷудо наменамоем. истифодабари телефони мобилӣ барои бачаҳои худошон натиҳанд. ҳамин вақташ кади агар ҳамна бошад натиҳанд ҳамна ҳамин оворагарӣ гуфта кӯчми нагардад гуфта метиҳану ҳамна ҳаракат кунанд ки корҳои хонаи я кадану истифода бурдани китоб основной вай кунанд. Телефон фоида надорад. Чанд касал чӯ бачатон айнак гирифтааст, ҳа телефон мани мактаб мерафтигу айнак аваи телефон ҳамин истифодабари телефон. одамоне ки вобаста корошон компютер кати ҳамин хел одамони калонсолонам бояд машқҳои чишмро иҷро кунанд. Масалан дар давоми 1 соат агар дар назди компютер нишинанд, албатта аз ҷояшон хеста дар назди оина меистану 1 дақиқа то 2 дақиқае масофаи дур ба нигоҳ карданашон дар кор ки ҳамин хасташавии чашмҳои онҳо пайдо нашавад. худ падару модарон волидайнон имрӯз ана ҳамин ба телефонҳои мобилӣ вобаста нашавем. мо мехоҳем имрӯз кӯдакони мо аз ҷиҳати равонӣ солим инкишоф ёбанд. мо мехоҳем кӯдакони мо аълохон, қобилиятнок, боистеъдод шаванд. мехоҳем анакнун барои пешравии кӯдаконмон мо аввал худро ислоҳ намоем. назоратро аз болои фарзандашон сахт кунанд, фарзандашон ҷиддӣ муносибат кунанд. бояд ки ҳар рӯза оиди фарзандашон маълумоташон бошад. чӣ кор мекунад, рафиқаш ким, дар куҷо мегардад, кадом касбу коркади вай машғул. бояд ки ана ҳамина сахт назорат карданашон дар кор. барои пешравии худи хонанда, барои пешравии давлата мо, барои пешравии ҳамин оила мо, ана ҳамин чиз ба мо хеле зарур аст. ҳамқадами замон будан хуб аст, аммо риояи меъёр ба манфиати кор хоҳад буд. насли наврас ояндасозу ояндабину ояндадор бояд бошанд. барои ин саҳми калонсолон бузург аст. бинандагони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи назаре ба зиндагӣ ки манзури шумоён гардид. хоҳони он ҳастем ки назари ҳар як шахс дар зиндагӣ гуворову созанда бошад. назари хайрхоҳи худро ба наҷобат ва зебогии зиндагӣ дӯзед. хайр.